một phán lo chớ nhìn yêu an kẻ lo. Đi cho nó lục kia đấy, lục kia vì bộ boy đó kia trên chó ngày khang cộng với ngày trong con cái video rồi đó. Chứ còn ngày bây sẽ ăn tôi yêu trò cậu anh, như khoai này còn gì không? Nó thành cái thành xỉu đó cái con ngay là đi cho cái thành này đi sao cho? Mình còn đi. Các cái mà Berantakan kita yang lipat saja Pak. Oh kemarin berantakan nggak? Nggak dilipat, baru menumpuk saja sini. Kita yang bersihin itu selalu. Bài nhị con nhá đang khó hiểu trôi chảy đi à hiếu xin ở đây cậu anh. Cô bụ mày cô bụ cái theo các chồng anh ngay đồng sao là đi à chồng những cánh bụ à. Hey hello, có muốn hát cái miệng anh ấm không? Ok con này một thao vô lấy vào lại và chim ngã hạt kim bảo con ngã hạt kim bảo vô lại mà. Kalau di sini pulang rumah saya baru 5 jam. Dekat. Dari sini ke Singkawang karena di kemarin kakak datang itu lewat Aruk kah? Tinggal di rumah Bang Jovi kemarin. Berarti lewat Aruk kah? Nginap sana. Oh lewat Aruk yang lấy trôi rẻ. Điều theo đó là anh như thế bạn nhìn sẽ là cái xe bị gầm gã tỏ đấy xe ai cao lột khúc này các anh hay quá sáng ngày nhưng còn 5 chỉ những ai chiếm lọt phó dù các ông bệnh nặng ở xa nhẹ cảm thì giết ai cảm thì như ai nằm ngay cảm nào karena dia ngày xong xin ngày xịt ca đều ngày ban bận cảm không ai thân ai có vẻ ăn chắn đó nenek gaul halo nenek gaul kakak ada main TikTok kan? Facebook ada. TikTok itu lama banyak teman. Tidak tahu main TikTok? Tahu sih tahu tapi tidak mau saja. Oh. Cái phần chùa Hồ Leo yang shit tapi ging ngam shit. Sifu tidak kerja, mana kerja santai lah, Imlek. Itu kerja, makan saja, tidur makan. Di situ ada jual nasi tuh, tuh di situ. Orang Indonesia itu? Iya, di situ ada jual nasi, ada pecel lele, ada pecel ayam. Ada sana? Iya tadi saya ada sana. Orang Indonesia orang mana itu? Itu bukan orang Indonesia, itu orang Malaysia buka punya. Oh. Di sini pergi bandara dekat Pak. Sini di dekat bandara Pak. Kucing ya sana. Nggak tahu kah dari IQ dia mencolok. Berarti yang kita ikut ini orang Cina lah? Iya. Oh orang Cina. Kok Cinanya nggak bisa cakap bahasa Cina dia? Bahasa Melayu saja. Kita ungkap typing này.
xả cái mày cho mày như cho như xả có mọi thằng nào một bên nó to là như thế còn ngay thay nó thân nhưng ngay từ dưới còn nhánh nó đi sợ còn đổi lihat ceweknya sih Bu tidak boleh lah itu saya punya HP itu tidak boleh sepir orang tidak boleh ya kalau bisa yuk lihat saya sendiri udah tidak boleh tengok orang tidak boleh ada orang kan tidak suka orang sepir dia atau kamera dia kamu tak paham lah ya jangan boleh sembarangan di sini itu dari Miri kemarin naik apa? Naik bis lah, naik travel Bayar berapa? 500 sampai ke Kucing. Mahal juga. Ada orang cakap memang harganya begitu karena dia tuh 80 kilo. 800 kilo itu memang naik travel memang mahal. Kalau dari sini ke Sibu berapa? Di sini ke Sibu itu paling 200. Ya. Saya naik travel kenapa Kak? Kalau bis itu banyak singgah. Kalau travel itu kan laju. Langsung singkat dia tidak masuk dia tidak masuk tempat apa ya? Kalau travel sekali jalan kita tinggal duduk dia jalan aja gitu. Travel orang mana itu kemarin? Orang mana? Travel itu? Travel itu orang campuran, ada orang Indo, ada orang Malaysia gitu Pak. Saya cari travel pun di Google, di Facebook. Aku ada tanya kawan saya, dia naik travel orang Indonesia. Aku tanya dia, harganya ke Kucing itu berapa? Katanya 800. Tapi saya tidak berani cakap dia mahal, saya diam. Oh iya, oke. Nanti kalau saya mau, saya kasih tahu. Lalu aku cari di Facebook. Orang saya kan lincah. Kalau harganya begitu tinggi, aku tidak mau. Berarti semalam itu travel orang Indonesia? Iya. Saya cek harganya. Ini travel. Aku sama Miri Kucing harganya sekian-sekian kan. Aku langsung hubungin dia, telepon. Ya otomatis dia jemput saya. Saya di tempat rumah kawan saya yang cewek situ. Berapa orang? Dia menjemput 7 orang, ada 8 orang juga. Otomatis dia jemput saya. Tapi teman saya yang cewek itu suruh saya jangan pergi. Saya tidak bisa, kalau saya tidak kerja saya tidak mau di Miri kan. Coba minta nomornya itu, teman saya minta itu. Nomornya ya? Nomor travel itu. Oh iya nanti di sini saya kasih. Nanti lagi streaming ini. Ada, saya nomor apapun ada. Saya tuh sebenarnya mau cari sesuatu tuh gampang Kak sekarang. Saya tuh tidak tahu, tidak paham sih. Mereka pulang nggak? Tidak. Itu kereta lewat saja. Jadi kita itu jadi orang Kak harus mau lincah. Jangan kasih orang mencekekkan leher kita. Karena saya nggak bisa. Kau cekek salah cekek. Leher saya banyak duri maksudnya. Tahu nggak? Orang mau cekek saya, tidak bisa. Karena kenapa? Ngomong kasar leher saya banyak duri. Kena tusuk. Ngaji sih dia nyenek kangak yang ada. Nggak bisa. Karena kenapa? Leherku tuh banyak duri. Kalau kamu kena tusuk tangan kau. Jadi orang nggak berani cekek. Kamu coba ini kamu minta dianya dari sana. Dari sini mau ke Sibu. Mau ke Sibu? Iya. Katanya minta katanya. Ada itu obat nyamuk kah? Banyak nyamuk nih. Ini jangan nyamuk besar-besar banyak. Tidak ada. Jadi saya cari obat nyamuk loh, semprot banyak. Duduk pun gigit. Digigit banget. Jadi dia nhìn siang ai khang yang ada jadi mon kai khang. Oke, tunggu dulu Bang. Saya lagi mikir-mikir dulu. Ya kan? Saya mikir dulu, saya lagi kurang duit. Ngay kok ngay kêu lui. Kêu 800 turun Kucing. Oke, mak betul ado ăn cuối. Ngay si siang to si bảy mau ăn cuối, tapi ngay yu siang wa ngay chi trẻ ra, Google cái trẻ ra. Ngay những cái lincah nhìn men ngay như này đó, cả trên ngay
Kalau apa dan sesuai nggak dia yang ngomong gitu loh? Tidak ada obat nyamuk. Tak ada kah? Iya, banyak nyamuk. Kipas angin ada? Hah? Putar, oh tidak ada pasangnya. Aduh. Tidak ada. Oh ya udah duduk saja. Soalnya ini teman, katanya mau ke situ, itu mau cari driver yang murah saja. Gitu. Jadi saya cari David Bu. Berkumpulan travel Miri dan kucing. Berkumpulan travel Miri dan kucing. Miri dan kucing. Tengok di Facebook gitu. Cari di grup. Masuk ke grup, tekan berkumpulan travel Miri kucing. Gitu loh. Tulisnya. Ya, oke. Nanti di situ banyak kamu pilih. Mau pilih berapa harga, mau pilih hari ini jalan, mau pilih besok jalan, semua di situ ada. Nah itu, makanya saya nggak pernah nyusahin orang, nggak pernah permintaan bantu sama orang, karena itu otak saya tuh ada lincahnya. Makanya jadi orang harus lincah, jangan tidak lincah. Apalagi sekarang zaman internet, apa-apa gampang. Orang mau tipu saya, mau cekek leher saya, oh tidak bisa, karena leher saya banyak duri. Ini badoan kau ya, Mai? Saya punya kita cengeng, bang kamu di mana, Gang? Udah 2 hari ini, Gang. Ngai langsung kongki tangga. Ngai kong, maaf bang, saya sudah di Kucing. Kamu sama siapa? Kucing, Gang. Oh, saya kemarin itu travel baru, ya. Miri kucing 500 ringgit, langsung dia matiin telepon saya. Langsung kikim sejarah baik game kak ngai kong. Oh, berarti ini aja travel ini ada kak ngai copen jo an kiểu mang đi exit ngai Tapi ini shit ngai ento. Mau ăn quay ngai mengan ni nak. Ngai so ni hoang ada je san chào con chào ni ada ngai dia mau nhìn khác ngai kia. Chủ yếu dia ngai dia mau menyen tapi ngai untuk dan menyen. Tapi ini ada mau ăn quay shit ngai Ada kah? Yang macam ini, Mana? Saya tuh tidak tahu sih. Nanti saya bagi kawan saya. Macam beginilah kakak cari, tapi tulisannya kecil benar kak, susah nampak. Dibesarkan lah. Udah duduk sana, kau pilih cari dulu. Ini mau con, channel ini con jangan dia pen mau YouTube mau kau. Yang paling itu xiao yang ini bảy bak sih kakak. Hamil cho giặt deh. Nah dicari situ nanti kakak kan ada nomor teleponnya kan, kakak cari, gitu Pak. Saya belajarin kakak supaya kakak paham. Iya. Sekarang zaman internet kak, mau kerja apa aja gampang. Iya. Percaya tidak? Aku ajarin kamu. Itu sih kawan mau cari kerja di sana. Semua ada di situ cari kerja. Nanti aku ajarin kamu cari kerja situ. Tapi nanti paspornya macam mana? Dengan saya kamu nggak ada. Oh nggak ada, nanti dia bisa bikin. Semua bisa. Bisa. Dulu saya mana ada paspor, saya main otak punya bisa. Yang penting ada niatnya, apapun bisa. Jangan tidak percaya, oh ini tidak mungkin, itu tidak mungkin. Kalau kita ada hati niat, semua bisa dimungkinkan. Percaya tidak? Nah, kalau tidak percaya, pelan-pelan percaya diri sendiri. Ya kan? Dulu saya tidak percaya orang. Otomatis saya percaya diri sendiri dulu, lalu percaya orang lain. Nah, kayak kakak. Kakak harus percaya diri sendiri dulu. Nanti baru percaya orang lain. Jangan segampang percaya orang. Habis kalau kepercayaan orang. Iya, soalnya teman kan di Kucing dianya mau ke Sibu sana cari kerja. Sekarang saya tuh jadi orang bukan gampang kepercayaan orang loh. Iya. Karena kenapa? Diri saya sendiri ya susah percaya. Iya, benar. Kenapa saya percaya orang lain? Nah gitulah. Saya bukan segampang percaya orang. Như bà như cậu ngày với như bà đó ngay sống xin đi tụ ngày mô mày sống xin Giết bởi đó mày ngay nhìn nó giờ mô mày sống xin nhìn
ngay cả aja ngay cũng sống thì ngay chít cả đều daripada nyi ngay sống sini nyi tang chơi còn ngay mau bukti dia ngay nhiều còn sao itu apinya di sini hidup di situ ada api kan? Coba lihat mukanya. Aku bilang jangan bahas sembarangan split muka orang di media sosial. Ya, jadi kalian ngerti ya. Aku tidak berani split sembarangan punya muka. Kalau mau lihat tembok aja sini nih, tembok nih. Một xẻo đi ngày mày hấu cả ngày kìm lại bộ á. Chuyện nhân con như là như thế ạ. Như tí nhìn phân hiện. Các nhà xuất sáng xe đây này sao xỉ. Nhiều. Như chỗ một số cách một hình lại bây giờ các bạn. Như bà tổng hay sổ này hoa ngà theo bóng chuyện nhân đi lép như này mình cái lép như này mình à. Ngay chay mì đi cả gì chạp hình dù mùi chay á chẳng ngay từ mùi chầu kìa. Ngay dù mùi tổ lép ạ. Nó liền ngay cả ngay theo cá trò đìa thông như nạ. Như hẳn nhá con ngắm miền kêu bảy lơ lẹ. Nè một giờ đấy còn ai con như này miền ai chồng như tôi thật mày mặt chơi không nào kìa. Udah dapat cari tanya iya pakai baju hitam dia suka pak. Ini ribu fat apalagi pintu buka itu nyamuk masuk. Udah panas. Iya. Mungkin ada obat nyamuk dia nggak tahu taruh mana. Udah panas ya Allah. Mana ya obat nyamuknya? Tidak ada obat nyamuk sih. Tidak ada. Saya pribadi dulu. Dia punya ayam cuma ini aja kakak tidak panaskan kah? Oh, cuma itu saja. Saya tidak berani. Tidak berani makan, nanti takutnya pas pulang kan pada makan, cari nanti masak mie saja lah nanti itu. Dulu ini media sosial. Oke kawan. Thế phải lo kênh tụi rằng anh sao? Tôi kênh tụi thấy AC aja, ngerti tuh. Masuk kamar buka AC aja. Iya, buka AC. Tak bisa, panas. Kayak AC. Người chậm sức. Bentar. Kayak saya yang kan untuk dekor aja. Sau.
哎呀，風扇可以吹哈，可以，風扇自己寫着啊，nó thấy風扇nó sẽ nghĩ đi nó phải xiang cái kéo đi thành đi phong mấy tiền mà họ chạy phun nhìn xiang đi ai da chạy風扇Hoàng Lý nè Ê Cahaya hello anh tôi lò nhìn hello kawan lò nhìn ka xếp vào giảm jadi dia mangkonya ngaisin mangkanya itu còn cứu người xin nhận là kawan ngay cạnh như còn cái ngày thân của chính nhân nhé thân ghi cho bangunan ya ok của chính này theo ca dia ngay chơi của chính là các bạn mau mì đi ô ai chọn ngay cầm cũng nhiều kinh khích chụp ngay một trận ngay ở đây còn những áp thằng leo một trận các bạn chọn đi theo một thầu một trận vô lý chọn đi xấu đi không nhưng mình cái đó trên là vô lý chọn á cái đó trên sẽ ăn thôi vô lý và hung thì đấy và trên ngày một lý đó chỉ cần cầm trận ngày một chim tổ vô lý ngày đó một trận ngày cả như còn hay quá nhưng mà đi chỉ cái thông nhấn ấy gần trận này một lý còn này hả nhưng mà gì xin là apalagi chọn này chỉ có một thời vô lý một thêm một tay như chạy cũng được chặt ngày một hình như các bạn vậy tiếp ban tiếp lấy như chọn này một gì xí hà tí dùng ngay đã ngay đi sợi mũ đi xích sợi vô cho ngay trước họ đeo ngay còn nhiệt đeo hả dòng bình tĩnh ngay cho họ lấy hả cái là ngay cánh cònขึ้นnào thì phong ngay còn ngay tao mày bài chuẩn của chuyện đi sao chỉ các thi phong chỉ các bộ khác đấy để chỉ bàn đấy chỉ các chuẩn mười lầnขึ้นnhá chỉ các lò nhân ăn lò ngay mới chạy bàn giặt nó thằng đi như mày sang xe chỉ các nào tao máy theo làng xuống chọn bộ khácขึ้น 10 trận hay cái mì liên số cha đó ai kẻ chứ bạn chúng vậy thông ngon ngay đó rồi như chọn trong cái những ngáp bao nhiêu dàn là cái kẻ nhất ai chỉ có 7 phút nhiều của trình ngắn mày chơi ơn xạ châu sẽ cho chiều một sim sẹn rồi chứ tapi họ tên mày là pin on là coi đó sang này ai mày nhầm thế nào cũng thằng nó sang cái bộ khác pin on chỉ có chỗ đó từ pin on sáng chỉ có chỗ lộ nhân cái đó chỉ có châu sẽ đó hiền dần đó chỉ có một mày thìn đó chỉ có xét xong cái chỉ si pan hà như mấy tí giống bật lú tao cũng còn bật lú và như mấy tí em một nhìn xem này东西sang tỷ bài vô sang rồi đấy mà ấy nó phun dần chỉ nó theo cái nhà bên này xoay kèm nó bị xoay anh đầy giá kèm Bong John, hello bằng John thì mày sao thế? Bằng John thì mày sai gì cái trên chi trên đó một bên xong hai bỏ bên nghỉ chỉ có cho nhân mỏ nhong cao anh nhăn tèo đèo anh cho theo ca chuẩn không? Theo ca chuẩn không? Ô mắng này ngay xỉu ngày lay ngay cả lò cái lay cho đây chồng cố vậy nó không mình nó chẳng có ngay xẻ cái ông đưa mang xẻ trong ai ăn sau xẻ trong ăn sau
Nggak punya api, kenapa tidak buka? Ada, kurang kah? Hah? Belum pulang. Ini nggak ada tutup. Tak ada tutup. Dia punya kaca, tidak bisa tutup kah? Tutup, tapi ini kan nampak dari luar kalau buka ini. Kalau buka lampu, Dia punya api, bisa buka kah? bisa. Karena- Karena kalau saya buka ini kan di luar kan nampak. Ini, nampak tengok. Takutnya nanti, Itu tengok itu. kan marah. Oh, kalau buka lampu tengok kah? Nampak dari luar sana. Nanti kan saya kalau buka ini pas mereka datang nanti saya mungkin marah. Kenapa apinya? Oh, jangan buka api, susah ya, tidak nampak. Susah soalnya ini kan nggak ada tutup ini horden. Sana kan ada. Dia punya horden mana? Tak ada kah? Nggak tahu. Tak ada. Kita mau mandi. Aku mau mandi, oh, panas. Saya dia kawan kalau itu. Saya dia duduk. Saya dia. Jam ini.